Kaham, joto press media ceng bagian kamera, and pipeline hambai ya perlu, joto cini hasil betul, ceng cini Kanjanpur sub division ni DISF, ni ceng sub division committee, ceng khaga full fledged committee ni mana, boni convener ceng congka, cini Nandus Kumar Riang Babuno, and bono khoboi ceng taibo khorok ba ceng joint convener ceng conglaina tongmane haifano. Cinoro tini ni salo ছাত্র rok joto sapai yani karone jeng joint convener apatot khorok tam chongkha tei khorok nei chung chakma bosongni chung chongnai ni wachuk tongo and boni loge loge chung Kanjanpur je college unit oboni bahino chung tini chung full fledged committee khasongmalia boni bagai chung Kanjanpur college unit ni in charge o committee no daki khana bagai chung in charge khorok bana chung chongai rikha tini o pandao Cini loge, cengno cini o DISF ni pandano, ceng sa kai, tui dulu, songsana bagai, cini oro cini diploma thani district president, block president, borong borang cini Suresh Riang, district president, borong borang Suresh Riang, tai orang ni je YTF ni netituli tanai Kirish Kumar Riang, umai ke orang je cini BC ni chairman Gandhira Riang. Borok cungno tini pipeline mane belai kino cubaka bon bagai ang kaksama belai kino ang hambaya porlo and cini loga tini ni pandawo bises kai cini in charge DISF ni in charge tai ano kari tai khoroni botongo cini da David Morasing and Peter Dayong Deporma borok bahino cungai baksa tini DISF ni o pandawo paisa paika and boni sate YTF ni central committee ni Organizing Secretary Khoroni bu paisa paika porong benang Sona Kumar Tripura tai Baki Deporma and tai khorsa butongo cini Rocky Morasing hambai Sub division ni DISF ni convener ungya na chungo ha aro cini trade union convener ungya mai senai khok tham tongo khok ba khemani no trade ni khe bochak mas rono khenai ba ya bun jagala ti ha khetre cini Kanjanpur sub division no DISF ni in charge ko no chungo ha college unit ni in charge ko chungo